हेलो नमस्ते टशदले आई होप आप सब अच्छे होंगे ना बजो छंगमा देव गिरे अनि यम तो आज दीपिका यहाँ देव देख्या हिरा अनि फर्स्ट अफ ऑल very happy new year to each and every member of my YouTube channel अनि YouTube channel दिनाला मी मंगो सवा छशरा वेलकम इ छंगमलरा अनि थरिंग जी भिडियो दिनाला ये न्यू इयर रेजोल्यूशंस खशेस थिशरा अनि पॉइंट दिनजु थिदु यांगा खरसमुल खर्सला ये YouTube channel दिनाला त मी मंगो च कनेक्ट छदेरा nganzu kharta point din zu ha khwe khora hine nganzu yame tangora samsam nganzu mi de remind chinge jik tha susuna practice chuda din zu watching ye kharsams lawa di point nge hi thigyosh da ni numbers yom do share chosams ta point chu nge thishera ge nge at least follow chire sam gidu ge machina nga ta nga hinji minji ni ma tapare susula pin chichni ya nga follow chera अनि भिडियो दि स्टार्ट माचिङला नबसो लंगे रिक्वेस्ट चिन्जि जुरा ने पॉइंट 2 थंदा लायरा पॉइंट 2 नाल मिते नबसो मंगबो फॉलो छिना छंगमा फॉलो छिना त पे आगोरा पॉइंट दु पे आगोरेशरा हिनेया मिनिमम पॉइंट ठीक ngala कमेंट छिरना नबसो खरी हिंजी मिंजी फॉलो छिए विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉलो छिएन्दलो ngal कमेंट छिरना अनि हो या भिडियो दि थंदा स्टार्ट छिगोरा अनि हो या पॉइंट नंबर 1 दिखारेलना मेंटल हेल्थ दि point di pe khechimbo cha diore samgudngira mi mangche thingza mi de depression tha anxiety face chuda tha mi shembal mangbo la mi du khajin lana ngara atis anxiety face chura ani ta di chi do nga khajela na ngi ngara mi che ji kamanga twe ne ngara this meditate che gom gya la ja kamanga chi do nga meditate che yamena nga this yoga che at least kamanga mena kamangi da nga meditation hinji minji chera number soya kamanga su chudu tuna yabu chungire samgidu mental health yapu na mide laga changma yabu chun dugire samgidu nira the point number 2 dikhare shalana embrace a healthy lifestyle the dishido balanced diet follow chore exercise chore luze lo yaunze exercise chenga go cheme khajilana nga yö nyoktora hineya thalo nga luze this start chain and balanced diet la ya this focus chain the point sumba dikharela na learn something new the delinge option khashes te shay musical instrument ya mena language sawa ya mena cooking hine ya nga kharsam gidla denje sumne ya nga cooking la focus china ya gire sam gidla khain khala sawa ande thalonga practice chai ni cooking khaji part ta hondi ngara ju almost perfect soenda ani point number shiva dikharela na practice gratitude daily lashta dikharela na nganju thingsa thuzula minde chumigyo mishimayam do compare cheshta ondi kat chine susu damla yugyo chala inare relationship inare khari nare ondi la focus chedi pekechimo chaworda main samlo khartanga lawa nge damni yugyo shta mi khashing ingje rawo marondi khala hinare chala hinare relationship hinare khari hinare tara ondi chine me nga main khar focus chay thaloji ngara dam yugishta ondi la satisfy chane de tadingi anti law marda nga hard work cheme sawa achieve cheme hon tin law marda positive mindset chikshane positivity ngam do chala hinare khari na sawa achieve chaji mindset chai and ngedam la chala hinare relationship hinare khari hinare ondi changma la nga ye thankfully ani gratefully ra ani bet kora satisfied hinga ani point number 5 dikharela na improve time management to thuju fast na lamide time manage machina fail resam gidura ngi khajina na angyo lamide laga chume gyonde chira last la thuju zo ani laga khechimbu di la deja and then ya kharla na thuju di yapushine manage chine nge chudo la khandi important resha hodingyo la china ni khali la this important megyo di jula china and hodindi chine yabu chungire samdinera ani point 2 pa dikharela na nurture relationships tanganzu khaju namgi nangmi na re rokpai na re sungem do thudu chumegyo phone scroll chit there da reels chumegyo ta there do la chiya nga chi number 2 ya chi yire samgidnera ani hondi kat chine at least nganzu nyamdo yugyo ji chodi ke chwesta hondi pe khechimbo resam giduna ngira ani hondi la ngaya focus che number zo ya focus chena pe agu chungire sam gidura
Ani hoya point sumba di digaral tis connected resha limit screen time. Manju khaji phone the chik open chwada things da min de reel kaji tuzu resha. Reel chik open china chuzu chik yamene chuzu ni completely waste da. Continuous hondi ta de ani ha gomi da tuzu khande zoi me. Ta on the screen time limit chedi pe kechim bo cheda things am. Ngara ya chei ani number su ya china pe au chungre sam gidu. Ani point number 8 dikhar reshalana financial fitness. Ta di point dikhar lawa ta zo laga chine pasha ragush da. Pesha di pheju ya bo shin ta nge kechim bur da. Ringam do saving at this kechim bo cheda. Ani ngara ya this saving la focus chei ani chumegyo ji chala nga nghe go yu on di ngara this nyur tangu do samgidrangi. Ani point number 9 dikhare shalana reduce environmental effect. Ta ina triple R nganzu chunju ob jaimba reduce reuse recycle. Ondi tappe khechambore nyam do nganzo daily life la nganzu chala pheju ta andira. Ta lok hinare chu hinare khari hinare ra. Di keja example chunchish lana mide. Nganzo brush shidu samide. Mi mangchi mide nalka on chin shida. Nalka lana tap mi mangchi mide nalka on chin cheda ondi pe dukja thongu dingira use medu at least mide nalka di ban china yabuda ta nga mide ma focus chai electricity the water save cheshido anyam donga zo khini khawasa lyuya ta mi mangchi nge thongyura kesi sugan ji tange mena mide khini sheja dukjara surda nga da thar rahini nganzo ji pu kunsu yangrangingje manju tinde dukjandi chine anta rapper chunju jina imide chungam yamena chiri jiksa ina imide hondi ji rapper yamide pagunal dane dustbin al daro nanga kuji laira ngara ya digaran focus chige namba su ya kesi ande chigi mena kuji chiro nanga laira mi rere improve china mide sangma yabu chagi resam gimira. Ani point number 10 dikharish lana cultivate a reading habit. I think the reading habit da with the big note is da mit sangmai ngara ate she nga mi de kimas latis lo ji habit is start chira yang gon things am yo chashra at least kama chu ya reading habit swedi pe khechim buri sam gidura nga ya follow chai number so ya china pe abu chungri sam gidura ani ho ya point sangma degaran zore and last la nga khar la lawa last la message chunju chi things ang anju mi de su 미치 디 미심바 미치암도 compare shela thuji vesida ondi kuji machiro na alera susu simba kyu sweshda ondi susu ji responsibility ta nga simba kyu sweshdo misimba li mare obviously li mare nga ngara simba kyu sona ngara sora ondi ani ho ya video di degaran samshao video tis ya pendo so thoyena mi de video di la like chiro na comment chiro na family friends ngamdo share chiro na ani gyoborang to next video nala till then take care bye bye.